Ingat yang dulu kita perankan tentang kebersamaan, keseruan, dan kesedihan. Itu yang akan kami perankan kembali di film Budak Begadang season 2. Di film ini kami akan mempermainkan permainan yang sudah punah di landas sosial. Aduh, capek euy. Nih, sama nih. Santai, terus ini ji umah nih. Ya orang kita sutradara ngiluan. Heeh nya. Asal kanyakeun. Heuh nya saudara. Benar. Lah, ya apa baheula aja. No, baheula mah. Bosen tuh lah aja naganya. Ayo, maju. Yo, rolling. Action. Ari marane keur ngomong naon sih? Kadenge rusak teh. Kadenge. Kan mana yang budak. Budeg. Ai mana ngomong naon sih? Ya, teh kumaha mana teh budak. Anjing deh saya hidung. Anjing. Geus teh tong ribut wae lah. Ribut wae. Geus, eta mah salmutis we. Tahu hayu. Oh, ayo. Ai mana keur ngomong naon sih? Cing lah budeg mah. Ya, ding. Mana mau pesona. Ari marane keur mau kenaon sih? Cing mana lah. Mana mau bola jeung Uya, ha? Ya, mana mau cuek jeung mutuna. Aneh ngomong naon sih? Ya. Mana mau cuek jeung mutuna. Oh, nah, gitu. Geus, nyokot cuek ti heula we. Ah, yo tuh di. Ari mana ngomong naon sih? Anjing, dasar budeg lah. Ya, mau coet. Man mau tinggal lah. Oh, heuh. Oi. Bisa di imah weh. Coy tahu bawa ka diri cuma kurang. Nah, ya, guys, orang si Kumon nyongkot Udang. heula. Oh iya orang. Rek nyongkot heula, jangan ya. Kan dulu tuh. Ayo. Yo, saya gak nyokot cuek di mutu di. Harusnya ngomong naon sih? Ya, mana yang mau coet nak? Ketungguan di bibir hujan. Oh, heuh. Mana sih soal teh? Mana soal teh? Mana coet? Ini aja. Ayo ngomong terus dijawab. Tah, coet. Ya, Masih Nurdin. Cengek mana cengek nak? Sahadi. Nah, Din, tunggu cengek. Hei, Goblok nyawa cengek.
Ari mana ngomong naon sih? Anjing. Budak. Cembeleng. Ya, enggak. Janda. Ya, mana mau cengeng. Ye, lain ngomong gitu tadi. Paling goblok udah bisa. Begangan. Yan, situ jangan ngomongin si Nurdin. Itu, kamu rek ngomongin cinta, tapi kecuali enggak. Oh. Ya. Itu gerak pesek sedangna. Mana tuh pisau nanti? Mana pisau nak? Asia ngomong naon sih? Dan, jangan dulu ya. Ya. Mana pisau nak? Itu di situ lagi ngomong itu tadi. Siapa yang denger di kata lu? Ini cari sensasi. Jangan cari kerja. Woi, gerak tuh gudang ye. Ulah kita aing atuh, aing salah naon? Mau bisa aing teu kasih ya. Tolong. Oh, gerak tuh. Lawan si gandeng atuh. Ya. Terus bah, mana guru? Suara naon eta? Hai, mana itu trompet banget. Oh. Habis mari tanya yuk. Ya, nah, mantap. Besok mulai weh. Ini tadi kita berarti supaya kebagian kabeh. Oi. Ayo tuh, Din. Jangan dulu. Kata lo. Asia. Jangan mana kemana? Ya, tidak ada rujakna. Oh, enggak tuh. Anjing, beakeun. Bos, ngajar gue tuh. Pokoknya lain nih. Tolong. Anjing beakeun.